Yung bagida, pastor tuma, kay tato, serong kital, asanan kauno, marayanan kauno. May isang mau. Amen. Chay kapakap. Thank you, Father, for your mercy and grace. Kalangan kitun. May isang wat ta sawas wat. Sabil particho paki sawas kamangituan ang sukoras sa kananana sa panumumisawas. Sabil pakicho nga namoy saraw yan manlin ko may akay tayong kailan na ramas. Kapyung lingan wakoras and purwang kumukalep. Nan may internet, the technology na nansukach. Chay lang tuwa na parpesang nan sampa. Sugin tuwa siya mas makamenuya. Long distance o kula US mainland. Napananane telephone, pilpuilaw. Apram kach, kagak, kita nom selen kak niyaw sinta ka, o lokayang ang pinay. Kagak lang nan YouTube, sangan kawit chocho. Information ram kach, show ya mekoch, apalen kolti. Ram kach, makamenesela mekoch, tupsuyo kak. Kilang nan YouTube ko, kilang yang tupsuyo, yang munabanta talk, open, eseta. Umunamban to tongki. Lo kaya nga rekta. Self-taught. Wagi information na, chocho. Abambil ko lang ramkach. Ang pilihan patak. Tupuk sarawi. Pilihan kawait. Songan, momotso chocho. The religion chocho. Religion in Christianity. Religion in Islam. Songan Buddha. Songan religion chocho. Information chocho. Ayay may man ayoralapin may isa nga jamasa ni weweki tame melel. Weki information ka kokoto chay ka kintame melel eka metome abang kawita chay mo ekalwalang chay nanal me sapong. Wewe tame melel. Lang ligiyo, imen warni ni jay sarikan. Napulapulkan. Tanahan sumaraban lang ligiyo, iyo me sarikan kin men ray men. Intatla. Talo kayang way famous. Ray men successful. Ray men puita. Iraymen popular. Iraymen kapwe-pwela. Irayban lalikiyo sawan kawit kay. Pangkota. Kasi ta, may chocho, may Israel kan, may kapwe-pwe, nan palian coal, tam rayo ya rail. Danaray kan nachkila, nganiray long chapel. They sold their soul to the devil. Imakarata kasampal kumuyong ngay and wewegi tame mele. Amen? Nanachayran puk labin patak isak payo isak riyaw emasa ni al makalamlame me yay al me pung kakache kalwalang huk kalwalang kowe mela kameta-meta we me pung
al meke leme me yei al me pung ekakache kalwalang puk alen mela. Nan English version na masani. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Naneo, others translation New Century Version and that. And some people think they are doing right, but in the end, it leads to death. Again, matawa marayo, tamarayo yaw, epong. After na mo yaw, ekola, ekalwa lang mela. Chay matawa mepong. Chay kirta, yang ini chay, achay baba nono tayis, kawit chay sapong. Yang muen, achay banaseta me melel, chay lananak lang kimasan ng coach, makakamelelin tayo men. Masan ng coach, may bang kawit chay. Ime ban CP, ime ban filtering chay. Tama masan ng masani, imak chay bang poson, imak chay ban itawan. Amen? Kawitin puksa raw, imak chay lanana. Armamem ye me coach mak chay lanana, weweki, chay lanana, weweki puksa raw. Amen? Nan son ko pong riyasa kayo, riyasa klimaw. Niyan sa wasocha nan margin nan Israel. Amen kinbain uya insana. Nan lokayang pambiya kispetapet. Nagchay watak nan lokayang way. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Amen uya. Nintuan na kilang me epung. Apa sapung? So dyan, nan-markisosul sa ang kawit. Di mo man, kachayla ramas kaitan. Ang sumagchay sukoto paan liman coach. And kawit, kachay. And kamarainig chay. Chay matmatawa magchay pong apchay sa... There, churches, below na New Life Version. There was no king in Israel in those days. Each man did what he thought was right. Amen, we are... Nintuan taman matmatawa may apong, apa sapong. Chay lanana, sulang ko. Patako chong chay sulang. Chay lanana, out ki puksarawi. Chay lanana, onop ki masanan ko. Amen? Nan, iman ko sa yayo may. Ang suma patak wiyawi pun pulpit wedge tani pulpit wedge aramas me bang koto patak wasat esyo koto cho kaskasinan wasat uta na ban mie sip aban mie check mau kailangan lang mumun maure na ramaso. What I'm saying is everyone who stand on the pulpit here, we must check on that person. Chay ban lokayang ba may liroro ki. Chay ban na court pulpit watch. Pagkawait sapong at agaway. Or else we preach false doctrine. Amen? Rekanay wasach. And kapulmasa ng coach. Kanay Pagi kawait. Chay kin mas ko saya tuwasan kauno. Mamasa chay men rongasang kauno. Chay lanano onap ti masa ng coach. Chay lanano tuwa chay men Persia. Perea. Nanwiwiya. Isak isu, isak lele, isak ew. Masa ni. Kirain men Perea kan. Ansima Paul. Paula. O Silas. Rakulaan patak. Ni Isak bangwas. Watakan. Ni Sojuk Panayer, Ryan me poson akan matangche katarla Paul o Silas nan Perea. Ni aralel wasaw ra Paula nan sinagoga and men susakan. Isa kayo. Aramasen wasaw men rong ira sang aramasen Thessalonica. Irail ngong kimelel rong masano. O ran chorus raikin onop kupuk saraw po ren kateda me and Paul wasay memelel teso. Men pareha ko. Ang sumerak
Polo Silas kula patangki. School ki masanan coach klang rail. Irech kasali ang child. May rail ngongki melel rong masan raikin uya aramasin ngongki rong. O tamenda raikin onop kup sarawi peren katete ma en Paul kosay na melel de so. Rai show ya so lang kay me petepet rai wewe kup sarawi. Irail wewe ki masanan coach rail onop raikin rong Paul o Silas ma arapatang ko in line ng masanan coach. Nanlo kaya ang white na. Now the Berean Jews were of noble character. Then those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see what Paul said was true. I can examine, I can check. Kumain mamimo sa kichail. Tami ba matangki way. May inchigiti rekan. May purlang, may watak. Amen? Sarawi. May banguya pasan pen achay puson. Magkakamilalain tayo, amen? Masanan coach. May bambatangki ew. May kot likin. Uksarawi. Esulawi ya. Rong kapang melelo. Mentache. Songan pautiyalyo. Bangkotong kawongay. Kauraman ko enta. Oh, kasi ta. Kauno masanan yain ko lang ay kamay labo. Son lang menintangin uya. Kananak lang nan masa ng coach. Kananak kasawiya ta mam. Menen ngayon coach mo. Son lang ang coach ta. Chapel. Boom. Ay den song chorus pag chay kilang na uraman. Emelel po. Setan may utingan. Kailangan na wewe ko pagsarawi. Ales wano lel walu. Kasi tuan rongamau cheyo. Wano lel walu. Inen purya may kila po kaya may matangan sela Mekachin malubak mahal to. Kalangan ng Christ. O yang alar rongamau choror. Lang kale Paul jeng lang yang kales ko. Ipuriamay gilamay kasela rongamau melelo. Ap may rongalar rongamau choror. Erin ni melel soja na chaywata kisu. Erin ni melel soja pileo rongamau choror mia. Mesep Mamia urong mo me emen ko ta patagang child. Likin tama mas ng coach. Tama kasali yung child. Ako neran laktak lang na nel. Dalam chon lang. Pampataki yung kumain. Urong mo me choror sang me sepataka. Ya rong mo. Iba kawawa siya po ang kaksansal. Ya rong mo. What is the gospel? The true gospel. Kayong korent limaw, silulel bayo. Eriyech, patag magkayong kasambal may halayer. O peusa yung kumailer. Yan Romao. Tuan Christ ay kachito po gilar tiba child kan. Lang, kay so kami lang mag-Christ kachito po gilar tiba child. Agay momotso. Agay religion. Ninduan bayo, masani. Tuan na kachin serity o yasatan ni kasilungan ran. Nintuan enching tiernan puksaraw. Iro ka mawamach. Christ kachto. Mela po akit pachayil. Amen? O serity o maran rasilu ay yasata. Iro ka mawach makamurlak child. Amen? At chay posan Jesus. So chay uro ka maw. Kaitan chay kumurkila po akit chay uyamaw. We are not saved by what our good deeds. Amen? Chay kumurkila, chay posan Jesus. Amen? Yay makarata kowe o ngay. Kaya anana ngay saraw ng ran koros. Koros na ngay saraw. Son sawaso. Son sawaso. Mamia, amen magchay anana son sawas.
Yay, Holy Spirit. Di magcharonan kaway ito. Holy Spirit. Ngay sarawi. Imaw ya Spirit of Truth. Nganin melan. Nandiyan isa payo rin sa kunaw. O sawaso. Ngay sarawi. Masamay ba ang paradon ni yatay. Yay, ban kawewe yung kumail. Mekan chorus o kachaman kiyang kumail. May chorus mintang kumail ler. Dan lo kaya wayo tanem. But the helper, amplified. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will what? Teach you all things. And He will help you remember everything that I have told you. He will teach you habang kaskulang chay. Nganin coach, nganin melalo, pan kaskulang child, masan ng coach. Simaparan ka nganin coach. Ami mi re. Ikaw kawaiti. Amen? Imay ko saya ramkat. Sukop likam chodo miya. Maturi isak payo isak kayo. Sukop likam chodo pan parata. Nabang kachuweti ma chodo. Niman ran. Sukop likam chodo mang parata. Pang kachuweti ma chodo. Yang menambah nasi sukop likam man. Abang patangki masan likin masan and coach. Amen? Maka malilin tayo, amen? Isukop likam mo. Abang kachuweti ma chodo. Translation na Israel, even the elect, Israel me, kaitiar, taiditar, setan pan, kachuwet, sukop likam pan, kachuwet ma chodo. Chaglanan kayong tumiti, payo, ngayon, kachinmasa ni Sansal. May kaya ramas pang kaselar poson ni Imun Anso. Raiban pegyang ngayon likamakan o itawan patak and ngayon suwat. May ilang rawat. Ni Imun ngayon sa raw masa ni Imun ran, niya kay pang kaselar ay poson. O raiban itawan patak and ngayon suwat. May siya patak and ngayon suwat. Niya sawan patang kay may banglang. At chocho, patagan, kakilang nan beman, raiban, watak nan beman, when kasalayang pumunamaw. Raiban lang usukan, o raiban dagi usu mo, imabanda ta ay mo. Patag and ngayon Kailan na check mo. Ramkat at terla, New Age, maraginda. New Age ko saya. Oh, so, religion chorus kakopen na, o chorus kakulang rin. Nanlang, tawasa maray ko na yung kula. Religion chorus accepted. Imo man New Age, rayang kamelala. Apso! Masanan ko atlat, Chona isak payo, wano kasalang child. Ngay mahal, ngay mamelal, ngay mamaur, so dyan makakwalang samay. Maso ngay, amen? Jesus, mahal. Amen? Arkaman na weweki. Masanan ko at. Tabil New Age ka ko saya. O kasi ta, ang sumakabang mela, abang proto ko wiyala chuka. Takakakuyala one rose, temen coach. Malak. Woo! Kaspan mela. May kanrosa. Apso, punani prutwa uri sa kisu. Kosandiar pa aramas chorus. Mela pa mepak amuri. Apanala ka take ren coach. Amen? Kamela pa pakeo burumok katik. Aka kamela mo. Kapos ka kandaho kamela la. When I used to know applying wasa, he says that. Ab kata tuk sin me ko chakara ay tan kamela la pa uramanan tang ko sang ren. Oh no.
Apso, utangin chapel. Saya kata, dan Deuteronomy isak walu isak ele isak sulu. Kale kaya sang child tuan ciakan meroco-rocokan. Kumail teba may rong kila no may sarikan nan sinye on bisa rawikan o termo itang aramas amail aramas akan enuya song ciak metuache kosechup. Full stop. Kosechup. Pwe may nagrapakita. May pwe unani. The mesel. May tang ren and kachiani. Mail, kauno, amay coach kun kachin kalat ki aramas mekanuya sangan jak suat pukat. Oi karabane kachin kasaresang nan sabu way ko nintukan amail kokotong wasat. Isak silug mail en lalapot muletok ong kauno. Coach kalat ki aramas mekanuya match. Kaya siya na niyang kamelele, amen? Yung wrong niya testimony ka no. Iyay puso na ilik-ilik koros. Ay, sila mimi nansin salet. Ay, koporopor koros mimi nansin chakayet. Put all my trust in this tiny thing. Created things. Amen? Esto, koneng. At siya'y coach, ang lapasang ima kapagkata, lango sampa. Kata mo itang setan ang pichiw ko di. Anso main maray match. Kata yang kabelala. Undahan ko sa chipsangan. Minan ko sa nete isak. Tuturo namin rin isak payolel wano. Kumail. Sodaban, uyayang kumay, tiga-tiga na ni. The sansalan mekot mami, lang, the ninsamba, the nanpilakan pansamba. O, kasi tao, chow ma. I coach. I coach, mom. Au chama, isma ka ba? Kagiyang ang lig-lig, nintama coach, kapag wala watak puksarawi. Iminta reference ila inching tinamuk saraw. Paniyan sa magchay bang wat-watak puk sarawi, masa na ban kasalitagilak chay. Amen? Kata ka melele. Kata puson. At chay coach ba uyata. Watak Genesis wala. Coach. Kapagata lang sampa. Out of the chorus. Manpir. Ima coach. At chay coach. Yahweh Elohim. Amen? Iya chay coach magchay papa. El lapasang akay pongpongi kapag coach. Iya chay coach in Israel. Coach magkapagkatalango samba. Coach magkatarto Christ. Amen? Jesus. Nauya chay coach. Magkakamalilain tayo, amen? Lima, kung may suto pa ang partisang tiga-tiga na ni tapongi. Well, yay ngay magkauno may coach. Ngay coach luwaka ka men. Magchay uyama eluwangki estumen chailen uyama. Chay syukonengan kita sansal o perperdisang. Mia perai rai syukak toker mia porin masarai aprai syukak la mia warai la aprai syukak kasi mia nerai la aprai syukak alu magame. Epung kailangan achay coach lapasang match. Coach manaman. Magkakamalilin tayo, amen. Coach kailain. Amen? Isa chay coach, Jesus Christ. Coach Sam, coach na, coach ngayon sa Rawi. Uya coach, amen. Amen? Pasan kita, masan ng coach. Pasan na itaisat. Ariyay ma, iron kay, rong kachay. Masan ni. Kachay ter chokistisang kapakap. O peksawas sang ren ngayon sa Rawi. Amen? Chay wapan riyaw, kayo kapakap. Melaw ba ang bagitak? Chay mo motso. So sa level-level,
Yaw sa magkamiya. Amen. Tao may isya special sang kumail. Coach, pako kami naman mag-catch to tapacho ko sa hatch. Miyan ka na plano, kumuyo ngay. Isyo mo sang kumail. Isyo kailay sa kauno pako kumi o ngay sa ang cheyo. Amen? Miyan ka na kasanti ang kumuyo ngay. Ari magayong kasabal, siya lang kapagap pagiran ngayon sa rawi. Ngayon sa rawi ngayon truth. Ngayon melal mabang sawasag child. Mabang kamarainik child. Pag child ang kakta, wewe kimasan ng coach. O unap kimasan ng coach. Ninran o nipong. Imak child ang nanawiya. Ewan so ba mo yung patanggit wan. Tamag child. Kamelele 16 fundamental truth. At child potion. At child tamag child kamelele. Ewan so. May isang watch. Imanindang kumail. May eukiyang kumail. Child kita kamelele. Che. Saan karas magchayrong. Chailan hane. Watak puksarawi. Puksarawi me bang kalwak chail o kawit chail. Baka kamelele. Warkila, lapalan, amen. I say the word of God will have to be our source. It will have, the Holy Spirit will help us to know the truth of the Bible. And this is our meat here. The word. Amen? Amen? Renansiyang. Kata worry. Kami lala mag-coach kataruk tawasat. Wamiya sa pol plan mawang komoy. Amen? Coach pa ko mo. Coach kasampal kinu. Amen? Pag praise and worship and kayo ito. O child, ang kapagap and kaimsakla. Amen? Hallelujah. O minsan watch, sa watch. Makamiwas sa kayong tao, kasi ta, utani yan anak ka, no? Yan anak, rong amawatch, isaik, aleta. Rong amawatch, free. So, siya poy. Di siya magtsayabang niya, aleta. Look watch, kahit ang lukan, kaniyang alam mo, motso. Miya kayo na ginahan kisawan matmatawat. Oh, may ipan, may tang Jesus, ipan yang alam mo, motso. So, look watch kan, kasabo Christ. Among yung ang tsikla, o connect ang coach ko, main coach. We are ramas pa naman. Bago ya kapag main coach, ipan pag-chailan, kasinan da. Muna siya bang ya kapag coach, kasinan da, ipan pag-chail, kachitap ta pachota, na wow, o karkarak, ipan pag-chailan. Please all stand, humbly and respectfully. Hallelujah. Inangan among yung kantao kasi ta yanana Jesus and magang yatbig. And koto yalay kauday so kamo mayiyaman kakuya ka baka buhat kakmir banaklus kag na main Jesus yuyara mas tiba naman magang yatbigan ay sa what reaching tao na man ay mong yung o kasamo ko mo and petulong nanay mo, uyalay kau no ay song kuno. Iposono ka melele, na kumukach to, paula, pwede kitipikan, sarati, o yasata mo rin ran silu. Kalanganan ko mo, kamelele, mayuran ko magang proto, o alis sa pulmumikan. Iposono ka melele, may kumurlar. Numarang kaun son kumur, Jesus Christ, siya koros ko sa iya. Amen. Hallelujah.